Katasian mapinbam yuni kupu mat pindi na kanika khuri pin pinmenta ya kajingya utrai tad hadu bo undawan lashim na kishiti banikong ki korin klono makhatwei kat khat arfun riu kalong kapang pedeng hagsing borom jong jalan yang ba shlong lani ka shlong archdiocese de ya bala pun kutno ha kasing blei blalong hamau yong ding paso jong parish puntharum khra St Peters and Paul ha kajingrakhi ya kaning sing borom jong jalan yang ba shlong lai borom kerpang berkenmau ikintien jong Archbishop Dominic Jala bam kwai hada war blei bala sandur ban patha ya zon tu banjit kerpang ya ka jaka ban pelong ya kasing borom diocese jong snam arja khat khandai namar gajing khlat no kendet jong Reverend Archbishop Dominic Jala ha gajing ja accident kali ha USA lai banai menshwa kadan gajing sangot tamang jing pai dunget ke balang Catholic ha kani jalan yang ba shlong Henry da gajing sandur bat gajing andar ringkat lang jong blei gajing rakhi gani si borom kala long ke ba ipo ipiang bat ke ba job kalinti yai banyok pelong ya ka Archdiocese de kalong gajing kerhu bat gajing i jinga jong Archbishop Dominic Jala nak benta gajinget ban ngam jeliu ha kithan balong kapsor bat wanra ya kisnong kitau ban yoro yapar ki babon kiliang haswa gajing khlat no jong u Archbishop Dominic Jala ula de perkhat ba pesngau ha kilingdo ringkat ke zon tu ban pelong ya ka shlong Archdiocese de aja khat khandai Hakisi shwa ban khlat ula jurep yakshang mauyong ding paso kabahap ka parish penthorum khra bakalong ka babyang ban pelong kumta ula ajimut yak parish penthorum khra lingbaw parish priest balalit no ufada Yohanes warpakma banle ka badan kam yak sing brom Archdiocese lade penwandur ba penkret lupa do Archbishop Dominic balabu kerpang dakamat phang pedeng halor ka Eucharis bakoi balanang yai pentelun yak selintem diki parish bat ki balang snong banyamir jimut halor ka tega phang haba phai kindiat ya kani sing borom jong Shillong Archdiocese kadai ka sing kerpang jong ka kunhon balang barit kabla jutip lingkot kum ka kibibi da ka jingmir jemut lang kiling do so blai ka Shillong Archdiocese ban lum lang yi pa blai balabu ban long ka sing kerpang jong ka Shillong Archdiocese hoi Archbishop Dominic Jala ula pendep ya ka badai ban pendep da jing persat jong mesia mkhoj yo so blai John Madur bolong diocesan administrator ka Shillong Archdiocese ula shimti ban pendep ya ki kam ha ka bala pun kutno ya ka sing borom kerpang hagasing blei hagjing rakhi gani gasing Father John Madur ula shim yak benta kum kongsan hakango kadem blei da gajing sanalang Father Lawrence nongse ubalong parish priest ka pentorum khra bat kiling do so blei nagi parish repair jong ka Shillong Archdiocese Father John Madur kum kongsan hakaknya ka krem lengkat ka seneng ka kraw upan pau ya gajing songkmen baki pa blei jong ka Shillong Archdiocese kelong berbor ki badap da gajinget kat kum gajing kai bekla yo nado bekla priang ya ka baptisma bukhon Ufada John Madur kumbau lapan kenmau bakini kesing krau jong ka Shillong Archdiocese kanapan kende ya ka mensim kirungit limba kesing kerpang ya ka jing kenmau jong ka jingyo baptisma ujisu hakaba Jordan Ufada John Madur ulong kesing borom Archdiocese ka ai hangi ka jingkai bangini ki khon ublei limba ka baptisma bukhoi namar ka ya deilang kesing borom Archdiocese kadai kesing jing ki pa ublei war ublei kwa ikikon Kristan banyolong kawei ha ublei ukpa ukhon bar musim bakhon ka baptisma kadai ka jing penthamai ya ka jing Kristan kumta dan kam yaki kon Kristan bakin im da ka kam ka babha ka ktien baki kam kalong ka jing im ka bapen kemen yo blei haba bandap shishu ya ka ktien blei Father John Madur ula banjor yaki pa dunget bakilong kinang pen priang ya ka kbor ba im jong blei ling baki kam bat ka jinget jengki hakbai bat kalyang Father John Madur ula pen kemau bahadin ka jing khlat no jong Archbishop Dominic Jala ka Shillong Archdiocese la kumba lai banai kampat yo yunong sarai la ni bishop batmai ulong ka Archdiocese kala dan kam kerki yo bishop bat kalong ka badan kam gi pai dunget banduai jur ban yo no yunong mi gujli jong Archbishop Jala hagni si borom jong Archdiocese kala pun ku borom ru barai kusnam mi katkes bla trislam haga kam yalap ki bakentup yo babu Florian Lingdo nongpo na Maubri parish Kuidolin Lingdo na Maukhar parish Stephen Nongdhar na Nongthamai Trostarwell Pedi na Mausanam Parish Babu Joseph M. Marak Sora Balai Kensau Rem Osman Nongklau na Laban Bat Joseph Bibar Lingdo na Laban Kibede banyo khusnam mandai kelak khat no kumu Babu Fridalin Shadap na Maubri Bat Babu Christopher Umdor na Sora Parish yak balak pendep no yak kamet utai katkes agjo kasing borom ka Shillong Archdiocese hagbakut yak kani kasing kerpang ka Shillong Archdiocese ka ai kublai kerpang yak sarkar limba kita nak repair ka sarkar ki bala isnok ti ban pelong yak sing borom Archdiocese hakba wanra ek kampen roi ka Shillong Mawyong shushu ba pun kot yak ni
Ufada John Madud la penhia reklama jong Shillong Archdiocese wat penwai no ek simburom jong snam arja arpo wat IT ya kalama sya ke zone 3 wat kejing berbena ya ke Archdiocese de jong snam arja arpo we keban Selong Hasara Parish ke beri simburom jong Don Bosco hau benai kelalingkon nama melom ha masbun me ai jong hakiki jong bat menta kami nilayong ya kan dia jaga pada beli ya kan dia kemadan mahir ban penlong ya kan dia jaga pada beli jong kum kejelan ya kerkum kerdok belai drai ya kita baro kibalaya dan kibalaya dan ha kabar penhen bagas pen internet kerkum kerdok kerpan kham tam yau level joni unong minuman ibadah men kerku in koi ya in bhai ya nang roi nang koi ya banang le ki kam ha ki parre ha ga dong ni pan ni ba dau grace putra amin Tongi ai Nyai nguyu blay namar hagani gesngi ngile poi lang ban ai ngu yo ban dam yo bat ban pendap ya katai ga balatho haneng katta sien ba phi bam do ne ukpu bat phi di nagane ka khuri phi pen menta ya ke jingyap ke jong utrai ngiwan ban pen menta ya ke jing khawai ke jong utrai ngiwan ban pen menta ya ke jingyap ke jong utrai ke bala ai jing im yangi hagane gesngi ke balang shiteluk karake ya ke baptisma ke jong utrai jong yu Yesus Kristus ha ka wa Jordan kane ke dei ke jing pen pau ke ba khaddu ha ini i ayom Christmas la ne ka por Christmas ke jing pen pau beneng kong jong u blai kadai habalakha yau khon jong u shagane ke perthai ula pen pau yalade haki jaj benriu ju kajing pen pau ke baar kadai ha kasngi ke ba kiru stat na mingi kilalap kilasem yau khon long blai ublai ula pen pau haki ju ublai ula pen pau haki gentle haki jaj benriu baro bat menta kasngi upen pau yalade ha ka baptisma upen pau yalade haki nong pop upen pau yalade hangi bat habaro lai teli kini ki jing pule ke jing pen pau ka ba krau bat ka bejleu ka de menta gesngi namar ba ublai uyathu syapang yalade ublai upen pau ke jing maya ka ba krau tam kata ke jing maya jong ka trinity lane ke jing maya jong ke jing rong lai how we ublai ngisngungu ya uble namar bangi don ka Eucharist bakoit ngidon kaduan kadupat ngidon kilengdo soblay kiba penbenta nakabenta jongi ka Eucharist bakoit hakasiti yung apostol Paulus sa Kristan jong ka Corinth o Paulus uong gumne wat pediang bamhok ya ka Eucharist bakoit
Hadian baula keren bun kiai siapa nga Eucharist bakuit uang wat ju pediang bam hok ya ka Eucharist bakuit. Balai Paulus ula keren kata kerukam ha kinong Korint. Ha ke Korint kerodon kawai ka problem. Kawai ke jenge kata kelolong ke jenge pait kata kelolong ke jeng bisni ke jeng pihuin ke jeng bam slutu ke jeng bam don ke jengit. Nak ne kadau Paulus bakuit ulato kawai ke siti ka bajrong siya ka kinuhun jong ka Korint badula keren siapa nga Eucharist bakuit badula pinkut ka jing keren ka jengu ka jingay jumut ka jengu da ka baong wat pediang bam hok ya ka Eucharist bakuit ya ka ba Paulus umut bandong kalong kani habadon ka jingit markiliang haptang jongi haba kamdon ka jing bisni lane jing pihui lane jing yapai jing yapra ka biang nadong sadong karukam hakaba ngiyo pediang ya ka Eucharist bakuit ko himen ko para kaneru kalong ka jing hikai ka ba kongsan ka ba manging iyo ha kane kasngi nyai ngu ya me ko blai na ka benta ka jing pensai ka ba ngilayo na usyakri yu jome Father Jos ha kane klipman ngindang yero syusyu ya me kan rat deki sur ki jongi ya Archbishop be jongi belaklat no hadu shwa bay in late nak butaka jingalang jongi bishop Rome ila yatu ila hikai kene ke jing hikai kaba mangaru ngala ngap ha bat ngala kren habon ki jaka ngaklem tem bayalap nang kong hanga hapo kamrabam ông snam ka Eucharist ngakwa baki breu lakum no kimno kin kan mau kane ka wei ba kata ka dei kane ba hakamas bokhuit kamas jongi hi ka dei kata ka baki ong ha ka parang ka dialog lane ka jingya kren mar kelyang haba u lingdo u ong utrai undon rengkat bat phi ngia jubab lang rengkat bat phi ru kom ta terter habau ong to kentiu ya lagi donut ngi jubab ngi kentiu ya ki shau trai khambun sen habang ya bun pai ba kum ne ladangi ong ningem ong ru mlelei mdon bayo snow yangi ladau leng do ong utrai don rengkat bat phi lada phim jubab ru mlelei namar don ki wei ki ban jubab hanrei idon i wei ibenta balada phim jubab mlong hap jubab ba kata kadai ka bai Father Jos ila ong menne mdei ban pediang bom hok yau Jisu ba kata kadai ka ni shwa bangin pediang yau trai Jisu uling do uong kamet ukres lada ngim jubab ngim dei ban pediang nyahap jubab nyahap ong amen kadai ka bakhadu do katu baro aslenter ladang isngap jar ladang im ong eru mdon betip henrei kani ka klip mat shwa bangin pediang yu trai habau lengdo uong kamet ukres marwei ngihap ban jubab amen kabumut benong ngakubur ngamenjur nadu ka basdang jong kamas nadu habau lengdo uong haga kerteng ukpa hadu ka ktien ga jong ublai baro ki jing duai ngamenjur lut ya katu kabala dep syakmat bat haine klip mat ngamenjur ba une uba pipet iya kmat jonga pitrwa hanga udai ujisu kadai kamet jong utrai na kata kadau ngin kan ma kane ka wei hoi ngi penkut mentayu snam jong Eucharist bokhuit rei ga Eucharist bokhuit kamkut kayai peteng kumbala batai man lakas ngi utrai bangi kenduk lang bat ini ide benta ibangin kan mak
บัดเงินให้ไก่เดบันจุบับเมียนหันเรจุบับชายบันองหอยงามันจรดาชิชางามันจรบักนี่กบหักมัดจงกบดอนักมัดจงกะเดดาชิชาอุจิสุคริสกะเดดาชิชากะเม็ดจงคริสงาปเดียงยาวตรายด้วยอาเบลดากเนกสักรเมนบัพลาเมลาบูฮับเดงจงอีอยากจิงกันมาอยากจิงชาชิตอมจงเมตัวยารับยังอีบันบุรมอยากเม็ดจงเมมากสนามกจงเมขนังบังอินโยบารบอรีกิโซจงกจิงซิวสปาเมวบะอิมบารุบัสนชาร์จุนอมลาจุนอมอาเมนเงินเปลี่ยนอยากจะจิงกระคูจงกันรัดอากันเดือคลิปมัน Life we tarik u Januari. Tengini kendu biang ban celebrate ban kan mau buram biang ya kasi buram jang kasilong ai daisi jangi haka life we tarik jong Januari ha sora kin sepen baik jaka ku mangile angne. Pi dangi pelong kini ki program paper ke jing tubu ko long ba ki snong ki thau jongi ki yo development. But haba kamtam haba ki yo ki breu la jong ki breu ki bakloi ban yarap ya ka snong ka thau hang ne ngil ayo surak ki batamai alai telik surak kini kebadan manusia kini kebarit andai lah penhek dah kecing Arab jeng iba David iba peniat ila angi kini kisuki bat kumta ter kibun kiberi keladan benta hakaban wanra keroi kepar hakani kesenong kini kesenong kedan tang cispa yang tam andai pin lengok kat nu kitrai sitom kaban pelong ya kini kesi kumbakalong benta. Ngadap kejing kimen banga akhwar uman penpau yang kejing kublai kerpang ya barok ki bawan na syabar na kisnong imarjan marpar kham kaju kaporu na po kisnong ibaha po kislong archdiocese ko ban ai kublai ru ibahek belong minister
ba Roni video ba Barnabas baro kinong trikam jong ka parish council jong pen thorom khra bat kham tam jong organizing committee ki ba Tracy Tom ban pelong ya kani program ke job ngalayo ay kalat banyak trilang bat kini ki committee beper hapo ka jilam jong chairman bat iba hek ngalayo banyak kan sistem menswa hakapor bangi perkhat kumno ban penbit ban penbiang ya kani ka jaka ka banlong ya kani kesengi bekerpang ngilay perkhat bat sistem kelayaan nilayo ban ya kren bat ki balang sinong kinong trikam jong balang sinong ni po mauyong kejindon kam ke jongki kilawan ki officers jong ki department beper PhD PHE MECL bat ter hapo ka jelam jong bahek ko minister nidan bon kli ki meetings ke bangilayo banwan hang ni po site haringkat bat i parish priest banyak perkhat kumno banwan ra ye kini ki kam penroi banong kam kadang makan pensuk yupat ba bawan siya kanay ke program. Bano khoy kelayay ben Henry katuk ani benay siya banlong kanay ke program ngidang don kijing duna hang ni hang tay. Ngabu ke banga kajing perkat angah ba kumno ke surok ng payo ban sedang lay benay ban kanlong kanay ke program. Ngatay ngong bu ngong haladi ngatay bangade UMNA opposition ngatay kili kanang kimpat ai ke skim kala phone bahek tiang tang le kendo yo chief minister but the officer the officer ngin sedang no shen badang sudah dang kut uni uslap dengan sedang no shen tikala pen kimen bat kemensim jui kala khamhe bat ngiyo iba tang he kiki atlai tio bominswa ngelayo pen pendap bat kani ke sunong golong kumni kumbolong menta lembaga jing Tracy Tom om to jungi kinong mikmat hendai kham tam ki officers jong ki department ki beper ngi haban ai ke jing ro bagajing thap ti ke bejur nam ta ki officers jong ni department